Fa fai lo tua oi na e fai le ai o ai e sili ya oi. Fa ka fai ai. Fa ka fai ai fai. Fa ka fai le o ai o sili ya oi. Oi o sili ya oi. Ya, ora e me ai na cha lo chalvo e fa tinoina se cha fa tino le via ya usile la usile mala mai mo a le ha se mon molia tu foi e te man le viafi tu fa so au fa fe no ai na cha lo chalvo le viafi. Oh yeah. People, are you ready? Whoa. Are you ready? Ready? People, are you ready? Whoa. Say one, say whoa. I say people, are you ready? Whoa. Are you ready? Ready? People, are you ready? Whoa. Oh yeah. So, umalason. Just, wow, very beautiful. Balengation, Allah. Merkole meale, aye makua pupula ason. Oh, yeah. Ole Ferrari le kai ya se tu san ma se ang fo ala de beso kamera ka ke saya im fo de ke ia wo bibika ai fa ola ko isfare ko kamera Aí era assim que ele não foi a quatro coisas. Uma. Eu fui. Cavalo ele é. Ele só confia, ele só usa da vai. Aí a luz na cavalo aqui. Kau lá vai na coa mais. Afu. Usawa ko ikawale le. $2 million ku pele ngalu ikawale ngi. Ko e kasia ele ola lo puso ile umurasa. Le ai. Orkong. Le los kaba insigia vari siga tongil mere. Kamo ila tongil insigia kavale. Ja vai a kurka vale le pe ya re computer box e vale ko. E o kile Bluetooth for ka vale le so. Hey. Ma ngai ale sei fa lo po over the floor de bella. O pungar fuori de bella kam. Leila, leo mau lemak.
O le mai le pe ai le ai ka ba. Koe kas. Ola maia. Ai. Whangongo lo loko. E unga pule le ola ka vale le. Le ai. Kei loa ka vale le angale waia le ole. Ole tita priu ka vale le. Tare kombu. Ah. Oi so a ir ka vale le so. Maria mai fa foi pala kom. Oh, so. Oi, Jesus. You are right on time, Jesus. Fiu ka ue faula ka vale le. E sau me o ki e faula ka. Oh, okay. Pa moli. Si fa ka vale fo. So, do you want me to fix your car? Yeah, of course. Of course, yes, family moli, please. I want to tip puli. Le lopo nga le tempo ka manga ka ufare ko. Faula ka vale. Faula. Iya. Jesus. Friend ka ua paula ka vale. Jesus, come here, Barak. Come here, sit beside me. Vai ever yo I kamiko le afaruku. Vai ever kamiko le fula kaola yo kake vai valola yo. Oh yeah. People, are you ready? Say vini vai ngale po. I say people, Hello, Hello? please. Hey, brother. La sekala. Soli, le mo keva mala wadi yo fan soma pe. Sabe sang fo wa ka wale ki agora. Soli. É, Se vai, essa cara. ele você cava de malepe. Kakoalu. Sa piki mako. Kakoevan kavale lea. Piki mako le mo keva Ia. ile o mena. Oyoko. Ako mala wadi ya. Oya walinga. Fan soma pe. Ai, agora me fancho ka fe ko lua e o ki mea. Eu me kai ko lua. Mai ga lau 5. Ele mo bia ko lua. Mai ga lu para kwai. Piki mako. Ai ya. Sau. This. Lua ko mele ala ko ele ku wa se mea. Oka, uma upo. Ha. Ai ya. Oi, eu só sou uma sei, vai cá com só nós se eu couper uma casa só. Wa, lá go vai de. Let's go vai de dele. Soli. Let's go vai de. Kauna kava. Oso kuwa, agora querer cara para esse couper canga. Kuwa para esse cara. Mikari lu mia ka para ko. Chau. Kauna ta. Famarus pa ule na e fesi sa ole vai ka ua e. Famarus pa. Wa. Ola. Ia. Uma upo. Ia. Wala. Ai. Jesus. Ka ua yo lasa. Ai kasi ale se. Sambe ka vale se. Ai wala sa. Soli. Buffalo. Vai Maria. Melea. Kango. Ame ka fa le. Fa mi ne. Ia. Jesus. Uma. Ka ua yo lasa. Ali, sei sabe ka vale se. Baby, avec un coca de waf. Baby, avec un coca de waf. Ofer pare lá com oi. Kako Siana. Aquele maçanha, o puti. Oi. Eu sou a. E aí você já fez pique escamoleu. Eu sou cacau, eu sou cacau. Mas se puxa a galera, mas se vem a mano assim. Mas se vem com isso vai suia. Aí. Ela va ko le pulu da. E Deus. Ah. Você mera ka vale. É. Kaungar ki. Olha lá quem é Roma. Oi. So, So.
It Baby, ain't aku mine. lo sama Nilsson. So king is so digital. Esse chão. So king is so digital king ya. Yeah, bay qua. Bay an, bay an. Esse Bay Bay le mea. Bay le mea. Bay keng, bay keng. Kaya lu tapi lucu. Baby. Ahora vamos a decir king ya kama. Lincia. Ahora vamos a decir king ya kama. Wala. Sawa na merelo. Sawa na merelo. So, baby, agora viene la que eso. Ahora pisa, la que el boing, ahí que voy a cambiar el boom. Hello. Ahora pisa. Hello. How's your day? Pay algo, pay que son el baica y de. Why is that video in the trailer? Hello. Baby. Hi, my Hello. love. Hello. Hi, love. Hi, baby. Come on, Trevor. You are my baby Driver. number one. Come Rifu on. luma lama ko ke pikio ko ke kwa ba ai hoya ale sa fo le ko pikio e la songe. O ka kai tsafo ngai ke sa lo ka le fo. Se nga lo sa ugi fo ai lo a pe sa ugi. Baby, rifu e fulu ke sa mo so mo nga le kumur ka bali. Vai au li. David, main ka ko kene Vai te. vai au li stick mau ai lashes mau ai line mau le kumur be. La mga kala wo fiva aya o le lo sa O ya rifu luma lo ma fa ku. Pa mo me luma lo ka ma, wait. Paso mene mea. Cali. Ahora pizza. De pizza. Keep it on our king so I can go to Mori. So we will go for. So, David, ole toi jotta kenge o David. So, ka Ngay po, ay town na fit. Eh, like I used to buy as a singer foreign. David, aku kenge o kenge o le David. So, olha, eu não quero anything. kai ka ngai ke vidi benga o ngai ke sa lo ka vale sol. None of your business. Keo. Oh, Keo. None of your Ko business. ko ka vale. O felan me ngo fa ya ngo fol pa. Baby, so we see ya Lisa. David, leo filho, vale aí, David. Vai, Lea. David, le vale aí. So may okay fai mai ya ku. Le ai. Vai, falong mai o seu pele. Yeah. O le pol ngai. E fai lo fit feelinga. David, Why is he now? Olha, pau ang arki ke mau. Ale ai ma le peka. Mai le vivi au lo mani fa ka ka. Ngo fole kam ngo fo ya. Yeah. E kam ngo fo eu ka fo oi. Ai mi silo man ngo fole ale ai wo maka wo. Baby, ai ke lo le. Le ai si le ku. As a Au deve ser me. Julie, fa pa mo ya. Você sabe se buscar aquela mulher. David, nga wasa o fifiri nga oi. Kukuli nga. Piki marke nga ka ko wo. Nga wasa. Jesus. Ngau ngi ya se ma ko ko fa ka ka ba le fo le la inga le mo. Yeah, que me deu. Turn on the music. Asaka. Ki vo speaker nga luma akio. Mane on. Fele lele. Now she's so beautiful, got me thinking. Oh my goodness, never seen something so beautiful but losing. The only thing to compare to her, music beautiful, got me thinking, what am I doing? I gotta do something like, oh my goodness, never seen something so beautiful but losing. The only thing to compare to her. She got me saying, Yeah. she got me saying, oh my goodness. Ni o mi ngoi ngo fo ka vale. She got me saying, oh my goodness. Papai lunga Vai, next time ka wa ka wo ka mi. Ya ilo vai ngai. Pati me koi de. O pasang we koi. Baby so fly, got me wondering so David ka vale. David.
Ole faya le masala. Ole polonga ia le masala. Ole nei. A fai o tu sa loto to ele ali. O sa loto to. Tu vai dar seu espaço via via. Ciao mai pelo lo via fila mai mo mai le chacho proclame le po mai sero po la folfola. Melenga cha foi chacho samo nei mai soi la cho mai mo mai lenga cho New Zealand, Australia, America so staff la langi. Mfayana ya chama tipchilo le mele vali ya tule fia file le chema. You can smile. If I been far you ma fo fonga. If I no fo fu ye o ma fa peona. Fa tu sai lo langa as a young person. Ono fa pe tu le fia file. O le mele le fa on ta tu aloi pe o le chemi e. E tai me ale tua, melo loti. Pauara le me ke le mafaiona e pule ai. O le keimi a vesel manga vale atua na yawe. O le keimi e umai me ale atua e lo langa. Jaya o te wele silo matua la e fafsanga i matou fale na uta. Na la tur programa fa evangelia le aso masina lo mavai. Falongo longo le upole atua. Ina wala unga le upole atua ma fola ya te mai lo le tinale o yo le tanga sala. Po ale na avelona ole talia Yesu ke riso fai malima fa ole no langa ai maliu la sto na ile wotea ele tau mate mela wa le file lea la wa ya fili ave Yesu fai malima fa ole no langa na tele talia ina se mo lotu po se mo sta poiva na ya fili abo Yesu le dio lola ole pole nei e te fili ai lola po leots ma sina fai lo mai ma si mai e sa sabe fai pule to il parlamento Samoa in ta. Right there in my house. O cha fa fia fia tu cha va le sabat o cha malole sa vem fai pule la tu le. O silina cha se o fiche fa mai. A foi fo va tu le fa mai ma le fa mai fai fa fia fa ata. O ma. Na vele le pule so na matalia i foi to ina le fa tanga. Fa so tanuaya vili male fale tu ole fai pule lea basta fa ftai le sol na talia le fala tanga fa so muriane ave le ola le tua o fai le fal tu lea au te por le sim taua wa ta pena no lotu e mesro na hanga mo le ola fa ba o te fa pe atu ya te ole polnei ai maliu na nei pe te maliu taiao e lua mela fa tani mai alo le ola fa ba se oli fa ba uma Al tano sawa tangata invite fa toma polio se malo falongia. You are an invited guest into this service. Masina lo mai sa fatilo por lo kale fa pe tu pula talo to telo tu sa wai matania fa tanga ma to wala mo Yesu. I am langia to look around the world right now. Take a moment to see, observe. Look around you. E kele la o kele kemi ngai mo tata la me fiola asia la ngai yo mer covid Samoa e kilo la langi akoa wa mata na liu tanga taileri. People begin to search God. They repent before God. They begin to accept Jesus as the Lord and the Savior. It's about time. It's about time. Walata. Ale pola langi, falole mai, na yusu tu fafile, na chamama tina, o le ngai kakabakua le pole o te lo sa para uia oi.
Ai whalongo le mani tau le upo le atua le pōnei la ngai le te e sumai. E whona talamo le te loe le fiafi lei. Toi titi ai e sau. Sakau whaua leo lua iae. Alu, ngofo, alu, ngofo, alu, ngofo. Ke la kukirikiro mai tangata iae. O ilo tangata leanga. O ilo tangata ona. O ilo tangata mio leanga. O ilo tangata sale kiari o. A lewa e sumba le fiafi ga esa. O manao le tua te sau le fiafi lei. O lo kaimi. Your time. Your season. This is your hour. Talavau o lo a fiafi ngai o lo kaimi. Aua ke misia ke bia asiasi mai le tua ya oi. Polan ngai. Nga leo ngo me o kalongo kwa mai mai fo ya. La kalongo fa bitoa I me o lo fa penga fa nga inga sakangi. E fa sio kia yo langa o tupulanga talavau. I'm going to talk about the 6 deadly weapons of the enemy. Balongo le mai. Ka kia lo ke fongi, ngofo lo ke fongi, loka lo ke fongi. You need to pay attention. Focus. Falongo lelei. Awe ke misia. E ongo ame ke kere. Right now, ilo kaimi, malau aku pulanga lete yai, ai kilo lelei, o au penga ngai ongo lo fanga. These are the 6 deadly weapons of the enemy against our young people right now. This is your generation. Your time. O lo siselei. Alo angai mai satania sia. Ele manga osa kanya ke mawole ola fa vau. O mana ongor ki Apollo e ke alu seoli, e ke kangi seoli, e ke oi seoli, o le kala fia mo le ponei, o le afia avelo wola mo Yesu. Memo mua. Weapon number 1 is pride. Atalu fora na mesikala mo ia matu mo alfa molunga. Ke fa molunga lo wakamai, ke fa molunga lo poko, ke fa molunga lo aoinga. Ke fa maulunga yo failonga, ke fa maulunga o le stulanga le ngaruenga na te yai, ke fa maulunga lo au le lei fafo. Ke fa maulunga ke sa se ainga e kawaroa. O lo mafuanga le mo violence, le kupu yo langa tupulanga talvau le asia onga le sia onga asia, e fa maulunga le loko. Ele fia sau ilalo, ele fia fa maulalo, ele fia ko ilalo, e fia pe ailunga, e ke fia repuka ngesa. Ai lo le tala tu spaia e te tele tu le tangata fa mawalunga ai fo ai lo fa tu no le tangata lo to fa mawalalo o fa le me ke mai mo mal TV o ke lu ya ke o fa le tala tu spaia a fa ye ke le tu le tangata fa mawalunga e ke le mawale o la fa mo pe ke o la sholanga fa mawalunga o se kala mo fa mawalunga lo roko fa mawalunga le violence kama kala ma fo nga mo misa o fa me ku pu lo penga ta fa ilangi kali ya kulea text mai lea rakul message lea nga o meu FPA tanga tailunga wale fia saus tanga tailalo awa ngalo ya ke oi nga fa nga o ki Apollo le menga. The devil is using your life and your heart ina ya tumu al fa molunga ke le fia ko ilalo fa maltala le tua mate feo ai male tanga ta loto fa molalo menga le fa maltala tu spaia a ole nei le tanga ta te va ai o le fa molalo ma loto tinga ma le nga tete pe afola fola le upo le tua ya mayor gefiafi koi foi mal fa molunga koi moel fa molunga koi ala fa molunga la koi foi ala me kasi pole ngai e ke fili ai e fa molalo lo loko ilungo le kua fai ki Apollo walava Satan enough is enough ya wala kungu ngai yo ku pulanga talmo makua ku mul fa molunga au se au penga a weapon la galbela fa molunga fa molunga ele kupu ilo spirit e kupu ilo soul lo ma fa lo roko le wo mana o la talmo na planta ingal ki Apollo le side ke fa beifo ele ai masanga tsa la velo lima o stanga tsa au le o stanga tsa o stanga tino le lei ke mawa me lo kingo ke mawa me malos Aleluia ke ola fia finga o tama malten tala vau ampe stanga tsa pena o le por ngai ke fili ai fa molalo lo loko ilu moreli manguele yo male ko asao le tu ilunga ya tse longa lua au penga longa lua lo fanga ingal ki Apollo te usua inga le manguia kamba le kenge le kamba kenge mai le alo fia foi mengai e o mengai o lesbian gay people le kongo Samoa lo pisa ma fuanga vole langa ki kene le melo ata matanga pornography fala velava i mafawa me soloto tu pulanga talvau kasi ngai ke mo yo fala velava yo langa tu pulanga talvau pe usua inga le manguia e o ya tamatanga e ke le pisa a mera ke makamaka le valua pore kasi le luar ko le fala veao
La sila ya ile kuwa. Ele olilo. Ele lilo wala ilumole kuwa. You are watching porn by yourself in your room. But the Holy Spirit is watching. And the devil is laughing and jumping and shouting. Ilo le ponge ke mga ubiel fa sa tonga. Ang kipapeo ngay ke sa loko ele lo fa tala Yesu. Ole foi lang sala, polonga leo lang sala. Aya tu sa loto ele tali o sa loto fa maori ile. Le ala kule upole tu fa senga mai oi. Ako ik fa pe mai, oi nga ka ulo o lang ele fa la unga la ka kalamai. O kere masanyo kere iloa, al mela ka kalamai mai la kalamo mai ele upole tua. O ko ngua o pa ele upole tua. Le sa fanga. And you cannot hide in the presence of God. Ang alo yai mamalu ole tua, telang ona ila mamalu ole tua, tono le fale ole pole filifilinga. Peke polonga ipea. Peka aufie pe ngal ke mogi fala vela vela olanga. Pa wo le taimi mo ole aso. A vela ola mo Yesu le keming ei. A makamaka wala ka sa fa mai le fa tala Yesu. Ato wa ai wa sautaua. Misa onge fa mai. Mana tala Yesu fa e lungo ko wao, fa e lungo to ulu, wai fa ko alo le toya fia mai. Alo fa va ke le mawa sengo selo tu fa longo merta to uso le fiafi, mai o mai mo mai. Elo sa unga luenga ke mawa le la fa vau, elo sa unga luenga ke mawa elo so ko anga selo ko so ko finga ko le kalesia, pe ke pese la fa pese, pe ke salua le fa le sa, pe fa ya taulanga mo le tua, fa ka ka le fa e ke le sa le fa vau benga, e ke mawa le kaui. Olo ye fetu, olo ye pale le ola fa vau, ole ola fa vau, o na o Yesu e te mau ile ola fa vau, pe fa mo lalo, mai tali oia. Humble yourself. Au penga lo tolu. A lying spirit. One of the weapons. Kasi au penga lo fa ngange sa kangi. E ola pala inga itu pulanga talavau. Pepelo mau kingoa, pepelo aka, pepelo pupula. Pepelo savali, amele. Pepelo lo kama, pepelo lo kinga. Pepelo le stagata. Pepelo le fayaonga, pepelo le fayfeau. Pepelo ya unga le kua. Pepelo le mea fua le sikalavau pepelo. Sile kulo kinga po fenga yai. Ai lo lang ka kai makifanga kai makaso lo kai mai maluanga mai pi ai. Ai fa mesa fai mea onga. E pea se mea ngoa, kela kupulanga talavau anga pero kalavau ala e mawale nganga pero. It's a spirit. Pea la mea ngoa ya oi. It's nothing. Lying is nothing. Ala kasi ngai mea e, kasi ngai silent bomb. Kasi ngai po mule lang ngal pa o al makwara vea yal to telo tupulanga talavau la fiafri ngai e mga mielo salamo mai fa molala pa os kalavau le afial bele. Fa maongi lo loko, la ngorkala le atua mai sina le atua le fa maongi lo loto tagata. Lo fa. Technology abuse. One of the deadly weapons solo faungange ki Apollo e matua oro pala inga ikupulanga talavau. Every Friday le fa fonga merta to talavau imela wa ga ko ya so uma ya so leile. Onga kelo le mau apps le wanga ai mai. E faunga ai penga ta failangi. Ma faunga le kai bia le kua mai polonga ai. Ala ma kwa fia ki Apollo wa ele moe. Fa yo le TikTok. O le sawale Instagram. O le sau o le PUBG, mai malo. O le sau o lea ka alonga, online games. Sau ma mele manguia, sau ma kamakanga. Sau ma video call, ma mele fa ngatu pulang talavau. Video call, video mai le valu apo. Fai ma lo ma malabi o valea, ma me valea. Technology abuse. Mai le kua, mai lan ma ngai fa nga sa o le ma technology. Le la unga le upo le kua mai mo mai fafo. Le mai sikalavau ele o mai ale makamaka male pongai e o foi la matanga tai New Zealand Australia America ko kuila Hawaii bela le ka fa nga sa technology e fai lo le ka lei ma expose le malor ki Apollo ai sei fa le manga o le ku fa ko la longa luenga satani ma male tala fa tala ga just paia o le mela fa lia mai la le tua ina ia fa to i la longa luenga satani. Ya, esta la bauia ke lo fa longa ka la wala ba vea oi. Ke la ka ke aonga ke la ka ke fenga luenga. Wale ko akolo malosi wa fia moe. Pula ko fonga wala makanga ele moe le wala sekilo malosi. Ka ai for sulua e mababa. Ka kasi wa mababa. Asha fa polonga oi ke mongi valua po technology. Male me mongi. Ele alofia. The truth. Wale fa longa ke mongi masakangi longa malo ale ka umeia.
E ka ua la whalongolongo. Whalongo le me tupulanga talvau le me muli wha uma kwai. Next one. Koenua. Drugs and alcohol addiction. Ai se kala mau whawawhonga ma le pō ngai o le ke irika ko por kalame lea. Nga ke polonga le ava malosi. Nga ke polonga le pia. Nga ke polonga le maluanga. Nga ke polonga le kapa. E ke leo file e mua, ke leo fia. Ke leo langa o tangata whapea. Langa o sao iai. O lau manatu o lau ula. I le maluanga ma ulele ai. O lau o ngā le whangupia, o lau fia lea. O le mga ngai o lau weva ma lau o langa. Ai le ai. Lau ke polonga. Lau ke polonga. Wa fasuka sa kangi lo fia me so lo loko ye ngau i beia. Ala ya le kupe, alu ka mau ainga. Alu malo malosi. Fole ku malo kingo. Fula me malo makaka e malo wisu wa fasi o tangata amene. Alu ngor me mika. Ai kele mfape ai ngunga o ngala ye ka le umala ya sole ke o ngala fangwale kasima fanguye fale ai. Ke ngunga ko mo ko foi ma ya me ko yo lo ka ya ko ele malia lo loko pe va yaso ako e ingu pe masinga ako e ingu fangpia ma ele maruanga ele malia lo loko fa belta la yesu ai ingu nga va ye ko fi ingu ai ingu le va yo te va to tele to fi inu e o le fa va la mele ma fa le porne fa longo pe a sao lo loko ai poko lo loko la mele fa pe lo loko pongi so kango la try Jesus le fa ka ir fa aula mal to telo tarvoi o tafa a fa wa umanga ngo fa try mele lo lang fe usua inga fora fa sainga fa le kalapu ma umanga try inga a fa wa fi fa ele malia lo loko there is still emptiness there is still a void e ala space e ele abanoa ngai lo fa fa malia inga la mele ponga ele se fa kai fa ulu fale la Yesu yawe. Why not try Jesus? Na kwa wakule ya kiwenga ilole me kaule se senga. Malia o loko ua kusa o loko o ele akali. Kele malia ke fiu fa ka pa ama pia ama maluanga fa ka lapu. Aya matua tu se kala tia fa longo mai tato vai fi mai mo o nganga. Ku se kala tia lima fa mai tala just poia. Oe onana. Mae fia le paula fa ka lapu. Ele faile malo le tu mo la totofi. Nei manatu fa longo le mai fa le mai mo mai. Nei manatu tanga tala fia onanga, fia paula po fa kalapu e ke mawole o la fa vau. According to the Bible. Ele se kusia se kalesia, ele se kusia au, ele se kusia kakau, o le feta laiga ma fa fonga le tua. Tangata ona, tangata fia le paula, tangata fia le moranga. Ele faile malo le tu mo tofi. La fa tali mai se oni fa vau oi. The truth. Ele ka fenga feia beia. Malmemul muri, last but not least. Kasi wa penga le fa ngali ki apolo fa le ngai tupulanga talvau me meta o le loto le fa mangalo. O ai ngai o ngai po, o lo la mai se uso po so fine, o se tama masina ma ngai ala usmal, ma ngai ala waka, ma ngai ala ofu, ma ngai ko karinga, ma ngai fa ngolo ulu. Alo ya ke o se loto ti ngai la fia file. Se loto le fa mangalo. Loto tete, loto tau masui. Loto pule leola. Dengan fa bel fetalai ngale luka fa fa suma balu suma leva fa bel fetalai nga Yesu. Wa yo lunga le nganga le liu sa fa per for tala le ye mati balona lua fa malolo ye loto momo. Wa mai lo ko gefiafi. E se le yo ngaluenga le o inga le poko le ka mai au le a ko ngolo lo ko ka fa sia. E se me nga fa ye se sia o e posi tala sanga tana o mal temi nei o lo kinga ilo loko. The good news. Kala fia mo ele fia filele. Kala melo ababe ke mga se kala fia. Kala melo ababe ke mga se kala fia. Ole tala fia le fia fingai. Po ame ongo yele ke uyai. E mafai ele mano le suafo Yesu Kristo ona fasa loto ele fia filele. There is power in the name of Jesus. Ave se pati mo Yesu le fia. There is power in the blood of Jesus. There is victory in the name of Jesus. There is healing in the name of Jesus. Elo faya oe. Zawalunga to le fa le fa falongo le bai tupulanga talvo, ma se ele sa vala ulia fa pto le fa e lo fa le tua ya oe. A tono te ena e matua. Te ena e wo
e fai tala le nuu ia oe, e fai tala le tau ofisa ia oe, e ula tangata ia oe, a te whape atu le pōnei, saula e avelo wola mo Yesu na e matamata le ile mata utia o le lofa o le atua, na te le tulia o i fafo. Pamela fai tala inga Yesu le whalinga i tolu fai polosu, whaauta o te tū le fai te toa mau, tu i atu. E whalongo mai, can you hear that? Pamela fai tala inga le atua, le alo le atua mai, o lo tu le fai te toa ringa la fai te toa o le loto o le tangata. The door of your heart. E whamele koe koe le pōngai, whamele tala te Yesu, a e ta tala mai, it's just a matter of opening your heart. A le ke whalongo le pōngai mai la fiawhiringai, pau alau me whai, ka kala lau loko, whamawalalo i le li, ka ri kongu lau loko i le li, whātua ia Yesu, o ia e ke maua i le saulotonga, o ia e ke maua i le ola e whamabau. E ke fia maua se file mu. O me vesi lo olanga. O e polonga i se mea peo punga lau aku le fiawhiringai. Pau le langa o ia o le li o le file mu. Whamawalalo lo loko. Tatala lo loto ia te ia istanga te rei whamangalo. Whamangalo tangata na i le pōne i langa o Yesu la la saune whamangalo ai. Ave spati mo i ang le fiawhi. Let's all stand. Tato tulai. Au ala fa vela vele stanga tana yo taf. Oi, tu la ilunga mal fa maoni no lot. Focus. Focus. Nana e tu ilunga mo I lo fonga. Awe te pai. Don't look around. Every eye closed. Atona te fa pe le fiafile. Le tua na usawa tiri lopo la se mela tupu au me ono ia wo fa longo le pone o tau tala ia le tangata le tu mai lunga le tua e fa me o te afia le tua e lua le tua e tolu le tua e ono o mea uma ia lo afia i lo ola atona e mana ia la ngaruenga e mana ia la waonga e mana ia se fale lo e no foi. Our memoria, the question is, are you free? Ua e sauloto. O ise mea nai te polongai. O ise o se whainga sa tani we whalongo iau penga ia whaunga ti apolo le teimi nei. E ise mea o nai whaolinga mai. You know it, because ele ilo e stangata. You know it by yourself. E te ilo le leia, there is something in your life. O le ea whesa o le upo le atua ia oe, matala noa ia te oe. O e tonu alea, o au le wafe e le upo le atua. Le fofa ilo ia te o le tangata, tama ma le tene talavau tatou foi le mai mo mai. E le ise sia wala, mai mau e whalongo le mai tatou maftanga le pōnei. I wish there is another way in order for you to be free. Mai mau e pena ise sia wala te sauloto. Mai mau e pena ise sia wala te mangalo ai. Mai mau e pena ise sia wala si tia ia venga. Mai mau e pena ise sia wala ngau sia le amo, le ai. Ua nao Yesu ke riso o le ala o le upumoni ma le ola e te ola ai. He is the only way. He is the only way. Palo langona ina lona malu tsoro le fale mele mo ini o fonga. All the people in the house, be serious. Alongo mai, the final touch. No launga le ofisa fa masinonga la sanua le verso nei mo tau se fapea. O le filifilinga numela tasi le o langa o le tangata atoa. So tangata ito le fale nei mai o mai mo mai. The number one most important decision of your life is when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior. I say it's a matter of life and death. Filifilinga pito sila le tau le o langa sa tangata. O lo talia o Yesu pe te ena o ia. O lo manao le ola pe te manao le oti. O lo manao le ola whavau po se oli e whavau. That is your decision. Ele whaia lo kamamo oe. Ele whaia le loku ngai ke loku ai mo oe. Ele whaia le whaiwheau mo oe. O te le whaia mo oe. Pamale tala tus whaia. Tātou te lau tutu tai toa tasi. One by one. Before the throne of God. Ona e tali ala e tusa mamena e whaalongo le pōnei. Amo ini o fonga. Po filifilinga. Ai se talavou.
Se uso po so fine, se ta mama si tina na vala ulia ole wa sawe falongo, wa langona ina o lowa taimi. E te langona ina o lowa fiafi, avanoa ile toe maua. Wa fili le pone te fape atu leli e, o le fiafi ne avelo wola moe. Wa manatu le pone, wa fili le pone, e avea Yesu fai mali malo fa ola ile wolanga. A fai olo mana onga le na, if that is your desire right now. La fai ta wina upe tasi lua tolu. Si tele numero 5 tamatau tu ilalo. Mo ideo fonga. Very serious and very quick. Ta pena lo loto right now. Afa wa fili te mana avea Yesu fai mali mo faola. Le wa falonga le upole tu le ponei. Paule ole awala te sa loto mai ola mai mo le ole fa vau. Wana o Yesu ke viso. La fai ta wina upe tasi lua tolu ai manao yai. Si tele numero 5 tamatau tu ilalo. Every eye closed right now. Get ready right now. 1, 2, 3, up, down. Awe space via le tu le fiaf. Telon me la si elo lima ilunga falongo maya. Pau alon melen fai stangata on fai. So stangata nga si le lima ilunga. Because wa ilango ngai luanganga, you can sense in your spirit. Wo o le kai me oi. O le wa falongo le upu, wa me kele manga emisi la ngola. Kelo la oi. Au si ilunga lo limba, la pu le lima ya le ku le pongi lo au. O ilonga tala tus poya. E ori angelu ile langi. Ile nganga e kasi. Au fa pe aku foi. Pe kasi tanga te fonga ile e maliwa Yesu mo le nganga e kasi. O fa pe aku foi pongi. Po le ala ko por sa kaulo. E ia la vengo mor tanga tsale ngasi ile lima. Amen. Fa longo maila. Pa mai por peselia. O lo ia ilo wa vanoa ile sa taulo. Kanga ka umma ya ngasi lima. Fa longo mai. O le uso por kofinga tamba martinale ngasi ilo lima. Su e meso vango ile mai. Awe ke makamuli tanga tsa ele ima Yesu lungo sa kaulo moe. Su mai. Thank you Jesus. O lo ia ilo wa vanoa. Oloa vanoa. Vai falongo. Tau. Na wana ulia ora tanga tanga ona ile bafuanga. Le vai falongo le pone vai ora bafuanga. Now you know the reason why you have been invited tonight. Le vai falongo vai ora bafuanga na wana ulia yoe. This is your moment. Hallelujah. Oloya yo oloa. Saidi beso oloa lo pare. Awa taba tangata. Betu sa taulo. Betu tela tangata do por sa taulo. E bawa lo oloa na lo sa taulo rea. Hallelujah. Yo le tua. Le tua. Abatai la fada o bai le fiaf. Eso atele. Oh,
E lofa ia oe. Me whalonga mai tala vau. He loves you. No matter what you are going through right now. In your own personal walk with Him. Atonu foi tala vau le fiafi sa e talia le whalatanga wa e mamau ma le li wa e toi sola ese ma le atu. You run away from Him. Atonu foi tala vau you are going too far ma maura walu e polonga. Ava malosi fe usua inga le manuia o ata matanga. O le selo tamo momo ya te loto tato mo lingi lo mata le fiafi. Fai longa le mena tupu te tonu ya te ai lo le fiafi nei o sauni e su e fa malo lolo loto. He is ready to set you free. Au le abano e talia le whaalatanga. O ele le sa o talia le whaalatanga. To tele tato le po sauni lo loto le fiafi. Tatalo ma tatalo lea. The deadly weapons of the enemy ono na fa longa le fiafi. E fa to ila lo uma le pone le mano le suafo Yesu as long as te nau le pone te saloto. Well, let's just take tato te taalo. There is no more time to play games with God. You need to be serious with Him. Really meaning business with God. He is at the door. He's ready to come and take us home. Etele no foi pesa more. Etele fa vau le lo langi le. There's a real heaven. There's a real hope for us. Just lift up your hands to Him. He is your daddy, your savior, your redeemer, your Jesus. Whether people hate you or not, whether people mock you, whether people talk behind your back, Jesus never judge you. He loves you. He is willing to forgive you. And now Bele si lo lima tamatau fai matataro leo tele. So sorry matata vipese. Pato leo tele tato uso. Lift up your voice and declare with all your heart. Lea tua lau tama. Wa ufa longo le pole nei. Na o sao tele loa. Na o sao tele mauti noa. Toi titi fo yo le sau. Au le wa utu vai nei. Wa ufa longo. Wa u langona. O salamo yo luma fa mangalo au le atua o au le tangata sala o au le tangata leanga o au le tangata matanga fa mangalo au anga sala uma na e faia o e sila fia lo olanga ele lilo wala yo luma le atua fa mangalo e ala le toto Yesu ke visu Tatala tu lo loto. Afio maya oi. Yesu le li faola. Ile pole nei. Avea o mali. Ma faola. Ilo o langa. O le pole nei. Ua o tautino. O au le tangata fou. O au le tangata fou. Ia ke riso Yesu. O te fola foi. O te fola. Satani. O au te moni, o lo malosi, ua e whaiaina, ua e toilalo, e lei sau feau, i lo o langa, o au ala tangata fou, i a ke riso Yesu, ua au sauloto, i le suafo Yesu, a velo se pate e via io ia le afiafi. Hallelujah. Pati bewa au le tua. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Pati le tangata saloto. Pati le talabau saloto. Oh, thank you, Jesus. Talo wa ape ufa manuia le tua lo loto le fiafi. Talo uri mai lua pe fa pete lo wa esa loto le fiafi. Talo tangata fou ya ke riso. Talo tangata manu malo le fiaf. Avelo se pate via io tato tua. Hallelujah. Lo
Thank you, Jesus. Yeah. First of all, tell you tato el bara ulefia. Now tell you what tato el tanya el fartanga. Tato we ko se be al fit to school, var school tato wa. Tell you fartanga me so tato so le fa for we don't lato loto. Me so lato bola yeli. So I will spot via le tu le po. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oilio fonga. Le tua o le viinga ia foi uma ia te oi. Mato matamata le po ro fa maori banganga wala to talia oi ke viso e fai mali ma faola. Fa fetai le po le ngalua ro nganga pa ia mala to filinga mo fai. Talo fa to fa manuia ina yuso mato fa fine wasia simani le po. Fa mle foi na tama matina matua. Talo fa to istanga tai mai le po lo yesa ngase ile suafa Yesu fa malo lo ya te. Heal every sick body right now in Jesus mighty name. Fa manuia foi na matua mai so ila to mo le kale sua ngai mai fe tapo in fa mai mo fa now. Family la unga lua nei po e mai so la utala au mala foi pese family leadership family foi le ofio ila unga lua le tua I kapata ia foi ila vale vi inga ya to nei po ka vai macho le nga ya to ya inga mano lo toto sa do mal fi inga ya foi vi inga ya to no lo swafa Yesu ala la fa na le tua amen ya si lo glory matau 1 2 3 to God be the glory forever and ever amen Haman bole ala la kasi mai la na ko mele fi fa ya tu